may sa disgrasyada ti inak. Idi insikugnag, pinanawan ti ama. Nailawan ti inak, iti pamilyado alalaki. Ti inak salaysayan ket kapadasak ken ayat, idagtrab-trabaho akpay iti syudad ti Manila, kas babaw na. Rugyag dagsalaysay, iti nagpakadaak iti amok, nga agawid iti probinsyami. Bueno, papagayam, intay nga rugbenggan ti panakaidrama, ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagayam tayo ani Jessica. Sir Jack, agawid ako maigi probinsyami, ta kailiw ko ni nanang ko. Kaano, Jessica? Inton bigat ko ma, sir. Sige. Agpakada ka kinimam mo, ha? Nagpakada akon, sir. Kunana, sikat ipagpakadaa. Amangan no saan kanyag subli, Jessica? Ay, agsubli ak, sir. Dua lang aldaw kong agbakasyon. Okay, tangay sagpaminsan kamot lang agawid. Sige, palupusan ka. Basta agsubli ka, wan. Tanay, narigat agsapol iti kasken ka kasingpet ken kagagat. Mangnamnama kayo, Sir Jack. Agsubli ak nga agsubli. Lolo! Lolo! Sino nga ta di mangpukpukaw kanyak? Lolo! Lolo! Mabigbig kaon. Jay apok na jay. Ni Jessica. Jessica, apok! Lolo! Kamusta kayon? Ay, imbagmanta na kaawid ka, apok. Lay, sa kakatay na saya at lakamay. Ninanang ngay, Lolo. Ang iti balay, Ala, agawid pa yun. Ituloy yun ay taninton bigat. Mula ka na, apok. Mapankalat ka ni iti balay. Away kayo kit din, Lolo. Mapantayon iti balay. Inton bigatan di pa nagtalon nyo. Umay kayon. Kat, kumusta nga iti trabahom iti syudad, anak ko? Nasingpat dagiti amok, nanang. Nagasatak, ta nakatumpungak iti nasingpat nga amo. Ay, agan-andad ka nga rod ijaywan. Di ka pa'y makias-asawa. Ni nanang mat. Awan mat nga rod nobyo. Ay, bastaan na dam ti bagim, anak ko. Laglagi pa, syudad, ayan mo. Da kayo kit ti tirumbang aganad, nanang. Di kayo unay agbambanog. Uray ni Lolo. Bagbagaan nyo. Tasaan unay nga agbambanog. Laklakayan lang arudan. Agkakainaran pa ila iti kataltalunan. Ay nasukir ni Lolong nakong. Mamin ano abagbagaak. Ang ipilit na latat ti agtrabaho iti nadagsen. Masikuran nga men no awan ti aramiden na, anak ko. Ito ti sasangkot ni Jessica niya, Han. Wanhan. Nag-agit da dya babaunan. Naanos iti trabaho. Talaga? Awan ti makunakan ko na. Nagagat. Naganos kadagiti duwang anak na. Narigatan ti makasapol iti kasken ko na kasingpatan. At dapay magustuak nga ugali ni Jessica, Han. Anya day ta? Managpabusoy kadagiti anak ta. Iso nga rod anak ko nag-aman man o ti kasken ni Jessica akadwa iti balay. Naanos ken managpabusoy. Nanang, patuluyag nga rodan. Agsubliak manin iti syudad. Halakot, agan-andad ka, anak ko, Agsingsingpot ka, wen. Annadam ti bagim iti syudad. Wen, nanang, kailiw kayon tumanan. Uray da kami, anak ko. Kailiw da kan tumanan. Imbagak ngamin nga agsapol kalaangan iti pagtrabahuan diti lugar tayo. Ang di mo matkayat. Diyak mapanawan dagiti amok, nanang. Ta nakasingsingpat daunay kanyak. Kababain mo't no panawak ida. Ta kanayod dang ibaga, diyak pampanawan ida. Iso nga ano sa kun ati maya dayo kada kayo, nanang. Nagtaaran ti kahabay ko dito, bus. Nagtaar talaga. Nagtangos ti agong na. Nalabaga pa'y ti bibig na.
Nagkwapo. Naggasat matan ti JF daytoy a lalaki. Ha? Ada irwar na abalon na. Nagtar at talaga. Kayat mo? Ay, saan? Sige laan. Thank you laangan, Pogi. Ite pa lang kami nakit kita amtikan ka na. Anak no kayat mo mo? Ay, saan? Ay, nagkut matan nga agngal-ngal daytoy a lalaki. Ay, anyamatan daytoy arik na. Natamaan aksamot tang iti daytoy a Pogi. Wala. Mangan kakit timat, miss. Sang kakita na. Jak makapangan mo siya kamamangan. Ay, nadlaw nagayam asang kakita. Sige man laangan. Agyaman nak ha? Estudyante ka kadi? Oen. Sika. Kwa. Agpapaayak ang babaonin di syudad ti Manila? Kasta? Siguro. Napintas man tinobya man niya. Ngamin, nataor ka laonay? Awan nobya. Ada di GF ko. Ngayon, nag-break kami. Ada LQ mi. Ngayon, tuloy-tuloy mo na nagsina kami. Kasta ka di? No kasta? Single ka ita? Awan. Siga, adamat siguro BF mo na niya. Ala, awan. Awan mo ti mailawan nga garam. Kasta? Amon, sexy ka man. Nagpintas ti pamagin. Ha? Thank you. Pasensya ka na, ng prangka at nagsasaw. Saan ka una yan napintas? Ngam, ti pamagin. Champion. Ha? Very beautiful ka. Ay, anak. Hanggat pampanunutan. Nag-arayo matan. Ti nakaiturungan dagiti matam. Nagpiksakit dagiti matamon. Ada makita ni takasipngitan. Tatang, tunggal dumdang ti kastoy asardam. Maipalagip mo't kanyak tinalidam ang naglabasan ti biyag ko. Nalagip mo manan ti ama ti anak mo. Pampanunutak lang amin. Siguro, no di naklino ko ti ama ni Jessica ide, nagragsak ko mati pamilyak ita. Siguro, saan nga agsak-sakripisyo di anak ko amapan ang trabaho iti adayo. Tapno maadaan la iti kwarta tatang. Di mo naglagi pa hindi napalabas anak ka. Naglabas ang day. Adun atawa hindi napalabas. Talaga kasta ti biyag anak. No kayat mo ti umasinsaw, masapol ngagsakripisyo ka. Anusam ti mayadayaw iti pamilyam. Kasta lang ti biyag na kaong. Masyanak lang amin iji anak ko. Nga nga raw. Oresinti mo. Di mo't purwakan dyan salit nga mana. Makaungetak manen no kastoy lang. Sa mabalin ka day. Di mo ipalagip tinapalabas. Sa mga lo kumaro manen ti high blood ka. Lipatem ang tinapalabas. Di agdama ti panunutam. Han, napanan ni Jessica. Rimor, mate. Mapan ka nung makimisa. Saan mo't asigod aman nakimisa? Nakaamiris siguro na. Husto, mat. Ang agmalmalam tumanan nga awan dito'y balay. Kasjay na nga raw, nagsaparo mo. Sumip nga ton no sumangpat. Ala, baybay ang talantahan. Tapno ag-relax, mat. O niya, Jessica. Pumanukot kan, itinabayagan ang kindawan. Please, mata na. Sana ka mamati nga ay-ayat ang nak. Agi nga di mo ba't ganti daw ko. Ay, Wally. Mabutangak. Anya ti pagbut ngam kat di ka matbaybayan. Balasang ka, maruak mat.
aging inayat ta. Ay ayatan na kadimot lang. Siyempre, ay ayatan ka. Panagnikam na roday ta. Sa anak amapnek iti sa ulaan. Panagnikam iti aramid. O sige, iti sumaron na pa nagkita ta. Patgak ti kayat mo, Wally. Madanagan ha. Ngam ay ayatak mat ni Wally. Kastoy gayam tirig na ti agayat kan maayat. Nakaragragsak. First love ko ni Wally. Isu ajak mabalin apaayan iti kayat na mapasama. Awan mat ngamin ti pangipiksaak iti daytoy. Anya nga ta ti aramidag. Umanugotak nga ta iti kayat ni Wally. Makaamuditan. Ang mga nuguraan nak ni Wally. Isu apat gak ti kayat na. Di nak mat siguro baybayan. Nasaya ti mawag ka, Jessica. Sorry awan tilot ko. Isa di ka ma-replyan. Madanagan ha. Isu nga inawagan kan Wally. Ayan mo ita. Kadagi ti pala ni uncle ko. Kapay? Kasta ka di. Kailiw ka na makita, Wally. Ewan. Sana ka mabalin nitong Domingo. Isa mabalin ka di. Intong Sabado langan ti panagkita ta. Anya? Ngam, adda trabaho kiti Sabado? Agpakada ka na. Uri rabi ti panagkita ta. Anya? Maturog tanton iti hotel. Wally. Anya, mangnamnama ka di, Jessica? Sige, Wally. Padasat ti agpakada ka dagiti amok. No palubusan da. Pagturugang nga rod, Jessica. Iti balay ti gayim ko, Ma'am Lani. Ang mga nutila papapananyo, Inton bigatan ti irurar mo, sumipngatan. Please, ma'am. Ita ngamin ti celebration ti kasangay ti gayim ko. Ita arabi ma'am. Agpakuyog kan ang arot kinisar mo. Itulod na ka, tapno sukunan na kan tumatla ang inton agawid ka. Adamot ti kotse. Saanin? Saanin, ma'am? Ala, nakababain. Saanin, ma'am? Promise? Sa paagto ti agawid inton bigat. Sa paagto, ma'am. Agyaman ha. Tay manugot ka. Sumrek tayo tinating hotel, Jessica. Wally, saan-san? Mabuti nga? Itapay ti panagpabawim. Agdatan dito hotel. Nawayatan, Jessica. Ayayatan ka. Noon yaman ti mapasamak ka data ita, arabi. Takdarak. Isa di kagbutbuteng. I love you very much. I love you too, Wally. Kailiw ko una yung ti anak ko tatang. Inton agawid, jak to palubusan nga agsubli ijay syudad. Jak ngamin maawatan ti riknak. Kasla madanaganak nga anya. Jak maawatan at talaga. Ay la, ipikto na itan tinalabay sa panagpampanunot mo, anak. Di ka namin nagpampanunot, Basta jak ton pagsublian ijay syudad inton agawid, tatang. Isumat laasaan nga agrip-reply ni Wally. Unattended mat gayam ti cellphone na. Apay nga tangay. Apay ngay. Di nakmatan awagan. Apay ngay. Jessica, bakit na ba manto? Apay. Anyat pagsangsangitam. Anyat mapaspasamak ka, Jessica. Kuha, sir. Awan? Anya di iparami jo kanyak, sir? Anya di kunayo alabaak? Anya itayan, sir? Agpaspasarak ak diti parke. Parang makitak ni Wally ditoy. Wally, agpakita ka matan akan niya. Ayatin ka.
Api adi kamatan agparik na kanya. Awan na talaga. Mano nga oras ko na nakatugaw dito ay. Talaga ajak makita ni Wally. Wally. Sa dino ti ayan mo. Wally. Ma'am, agpakada ako kuman. Agawit ako ni de probinsyami. Anya? Apay, anyat di mo kinayat kada kami. Awan, ma'am. Naanos kayo unay kanya. Basta agawit akon ta. Agadalakon, ma'am. Kasta ka di? Alakad saan da kaalapdan no kasta ti kayat mo, Jessica. Awan ti maaramidan mi. Nanang. Anak, adda parikot mo anya. Pagkawanindak ko, ma. Nailaw anak ijay syudad. Nagayata. Ngam linuko nak ti lalaki ngay nayat ko. Anak ko, kinunakmatkan ka nga agan-anad ka. Imbagakmatkan ka akitaam ti lalaki apagiin na yatam. Ayayatak ni Wally, nanang. Linuko nak lagayam. Kalpasan na nala na di kay kayat na. Sana na nagpagpakita. Kan nagparparik na kanyak. Apa yan naaramid ni Wally tikas di kanyak. Pinamati na kaayayatan na kitikas taonay. Saan matgayam. Apay nanang. Impampar ko lay ti amok nga agadalak, Mr. Lonely. Iso ang nagawida. Ngam kinapudno na kayat kon alipaten tinapasama kanyak iti syudad. Ken awan ti sabali apang nyepkasak iti riknak no dilaeng ti inak. Agsapsapulak iti tao amangan dingay kanyak iti daydi agundaway. Iso ang nagawida kon. Adda aklatan iti lugar mi. Duan na tawen tinapalabas, manipod day di pan nakapasakit ko. Murikas kasano, adamit lat na napidot ko nga adal, itinapasama kanya. Alakastan, ket agyamanak ka na kayo, di pagayam yo, Jessica. Bueno, papagayam, inkay nangigan, ti pan na kay drama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ni Jessica di programa tayo. Di surat ngayon tayo ikan biyagita kat nagkapo kanipagayam nga Arian di siyudad di Baguio. Kunang na iti surat na, Dear Mr. Lonely, ilingad na kumalangan tinagan nga Arian. At damet kapadasak ken ayat nga isutin nak istoryaen kada kayo ita. Mangop opisina ak diti siyudad ti Baguio. Agtawen na kita iti 26. Bueno gagayem, hintay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayong patulod ni pagayam nga Arian. Arian, text ka text dita. Asino ti ka-text mo ayan? Ha? Niman Aldrin? Anya? Asinong Aldrin? Nakita ka din? Saan pa'y? Yam amuktokan ka. Di ka matanagan. Asino ni Aldrin itibiyag mo? Boyfriend? Sika. Agilimlimad ka kanyak. Adamat gaya mo yung boyfriend mo. Nabiit lang nga inaklon ko anya. Talaga? Nagsaor ka. Adan BF mo. Ngam siya. Awan. Di makinobyo kamutan. Tapno agpada ta. Ay naawan mo't nga rod mailawan kada tao. Kasanungay. Uray kayat kung ti maki-boyfriend no awan mo't agaram. Awan maaramida. Bayam, taagdamagak tuman itinobyok. No adda kabsatwan no kasinsin na abaro. Tayam-am mo nantugan ka. Grabe ka mat, Arian. Kababain mat, ipadlong mo lang agsap-sapulak iti boyfriend.
Basta ti pagpagnam a papeles mao nakaw. Insarten ko pa lang, tatang. Kurang mat ti budget. Anya, ay kastaya. Tay impaw itay adim ija abroad na ibusain. Nguntan, naggastos mat gayam. Yutangan tan anak kaw. Tapno malpasan ti pagpagnam. Saan pa lang, tatang? Aduuna yan ti utang tayo. Sa nabali, tano adan to ti kwarta. Mabalin kong tulat na nga ituloy ti pagpag nakapapelis ko nga agabron. Katuan niya rod Haganos ka nakaw. Patsik nga dantulat ta ka asi ti Diyos. Sapay la ko mga rod, tatang. Tani, sapay adan nobyak. Taganaw. Dito yung matla siyudad ti Bagyo. Mababainak nga rot kinakwana. At trabaho na. Idinto ta siya kat awan. Kahit maadaan kan tumot iti trabaho. Nakalpas kamat iti kolehiyaw. Iso na laang ta saan ka apasado iti board exam. Iso nga rot apadasag ti agabrod, tatang. Ngamni, pagkurang mat ti magastos. Iso akapilitan nga agsardengak pa lang nga agilakan iti papeles ko. Lakay, adan samot ten nobyo di anak ta. Ha? Pag kunaamba ka, Jakmat inggagara ti panakangag ko idirabi Ngam adda kasasao na iti cellphone na. Naglailo damat iti tunggal maysa. awan mat kat di tidagas na balasang mat ni Arian. Gumaketen, 26 na. Sa bagay matkit di Ngam kayat ko am mo ti nobyo na. Anya ti ammom, amangan no addamat asawa na. Sika talaga. Ipakat mo manan ti kinalaing mo nga agatap. Sapay pasiga negatif dagiti atatapam. Maditi kasta bakit? Madanagan lang ngamin iji anak ta. Nagbakbak at abalasang. Sa mailawan la iti adda asawa na. Jak mat ipalubos Among matan ti daddo maalalaki ita. Naglaing da amang bola. Bakit nautag kan nanakam ni Arian? Apay, itulok na. Paluko lang iti lalaki. Among matan ti bilag ni Ayat lakay. Nagadunto pa'y ti amamok di taan naglalaing. At dapay tay doktor ang amamok. Nalaing dayjay idi agad-adal pa'y laang. Kanayon nga adda award na iti pagadalan. Ayngam kita ang tinagbanagan na kan Ayat. Pinagturay na ti puso na. Dinan inaramat ti laing na. Nainlab iti lalaki a pamilyado. Sa balin ni Arian, bakit? Amamok jay anak ta. Sana basta paluko na jay. Agtalig ka rin ka ni Arian. Patseg asaan to ang may sagmak na jay, may papan ka na yat. Ta amo na tiraramidan na. Agtalig ka kiti anak ta. Iso akas ta ka kumamit. Agtalig ka iti kakaisuna nga anak ta. Ni Arian. Hello, Arian. Aldrin, adatay mo ita? Apay? Agkita ta. Kadwak ti katrabahwak, nini ka. Sorry. Awan budget ko ita, Arian. Anya ka kadi, maawatak matkat. Siyempre, awan pa'y trabaho. Alan agkita ta. Itisigot apagkitkitaan ta, okay? Awan work mi ngamin ka nini ka. Yam amo ka itigayom ko. Orayin da ka, ha? Sige. Ibagam nga rod, noan nga oras, Arian. Aldrin, di Nika. Katrabahwak. Nika, isut ibagbagak anobyo. Ni Aldrin. Hi, Aldrin. Hello. Maawat ako no apay apatay na patay ni Arian Kenka. Ha? Nagtaer ka gayam, Aldrin. Talaga kayat nag-asorpresaan si ka Arian. Di mo kayat nga ipakita tiladawan ni Aldrin iti cellphone mo. When kasano ama ko na sorpresa ngay no ipakita. Sa bagay. Arian, pasensya ka. Awan. Keep quiet, Aldrin. Amok man iti kayat mo ngay baga.
Nya ka di. Di ka agsasaw iti kasta, takababain ka ni Nika. O sige, mangan tayo nga rodan, tani mabisina ko. Sige, kalpasan ti panangan tayo, intay to agbuya iti sine. O sige, tapno makabukod kayo, umadayo ak iti pagtugawan. Ha? Loka talaga ti gayem ko. Ariyan, pasensya ka. Si kaamin ang daggas-gastos tunggal rumwarta. Makababay na talagan kan ka. No maminsan, kasladyak pa yun kayat ti rumwar. Si kamot na nakanayan daggas-gastos. Anya nga rod, katsak mo ti adda trabaho na. Talaga kasta. Nadala ko magastusak. May tuloy kong ti pagpagnak a papers ko para ti panagabrod ko. Saanan? Baybay amon ti ipagpagnam a papers mo. Diyak kaya tapanawan nak. Dito'y kan nga agtrabaho, Aldrin. Dito'y pagilian tayo ti pagsapulam iti trabaho. Tapno ka na yung tangagkit kita. Ariyan, Basta di nakpampanawan. Saan ka nga agabroad? Ato ti mabalin mo asar kan diti Pilipinas. Basta agpursigi ka. Basta saan ka na pumanaw. Ipagpakaasip kan ka, Aldrin. Ngamin, ay ayatin ka unay-unay. Arian, nasapa pa'y, adaman damagakan ka. Oh, anya day tani ka? Awan trabaho ti nobyong? Awan pa'y. Ngam nakalpas iti kolehyo. Agsapsapul pa'y laang iti trabaho na. Jak kayat day aparakan ka, friend. Jak kayat. Ha? Anyamot day jay. Kayat mo nga rod asikan to timang palamot kan kwa na inton agasawa kayon? Nika. Sorry, Arian. Ngamprang ka ak lang agsasao. Jak type ni Aldrin aparakan ka. Anyamot ti kasi ak klase ti boyfriend. Saan nga agkaot iti bulsana? Si kaaminan daggas-gastos tunggal agdate kayo? Nika, okay lang matkanyak day jay Maawatak ni Aldrin. Tawan pa'y mat nga rod trabaho na. Una ngam agsalukag kumamot Uray awan trabaho na. Basta ipakita na kumamot ti panagsalukag na. San akas jay, mang namnamalatan kan ka. Gaputasikan ti adda trabaho na. Madi ati kas jay. Jak kayat. Saan nakapabor kan kwa na, friend? Jak kayat ti kas jay ak klase ti lalaki. Kaano nga tamat ngagsweldo ak tatan? Yakmat lang makasapulan iti trabaho. Anak ko, Mababayin ako ni tinobyak. Kaya't ko nga ikasar. Ngam awan pa'y mat urnong ko. no, di mo matanin tuloy ti pagpag na mapapeles mo. Sana kaya't tinobyak tatan. Di nakpalubusan nga madayo. No, kasta di nakapalubusan, di aganos. Awatan na ati sitwasyon no awan pa'y pagtrabahwam. Man nakaawat matkat din ni Arian. Ngam nakababain nga rod. Tunggal rumwar kami, isulatan ti aggas-gastos. No daduma, jak pa'y din kaya't arumwar kami. Ta isumutlatan ti aggastos. Mababayin ka talagang tatang. Tatang, addaman damagak kada kayo? Anya day ta, anak. Kuang amin, addan nobyok. Ngam awan trabaho na. Agsapsapul pa'y laeng. Tangay adamatan basit nga urnong ko. Okay lang nga tangay bagak asya kung ti aggastos para iti panagkalay sami, tatang. Anya? Ne. Payakas tangay, anak ko. Ay, ayatok ni Aldrin, tatang. Kayat min ti agsimpa. Kayat na kun nga ikasar. Ngam, agparikot iti gastusen na iti panagkasar mi. Anak, agpangila kamot basit, ha? Apay nga yakas ta. Mga no, may spoiled ni nobyom. Kasanon, no, mangnamnamalatan kan ka. Mga no, agruam, anak. Nasingpat ni Aldrin, tatang. Madlaw ko dayta. Amok ananakam. Iso na lang, ta talagang nga awan pa'y trabaho na.
Di ka ko maagdardaras, udos. Tingitingem anaimbag ti riknam. Adalam anaimbag ti bagbagam. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Anya ka kadi, Arian? Bulsek ka kadi? Itataag nobyo kayo pailaan kini Aldrin kat mangnam namalatan kan ka. Anyan tulaangan ngay inton agasawa kayon. Nika? Ay na friend, dengganak. Balakad ti gayem daytoy. Sinaamon ni Aldrin. Anyamot dayjay ngay. Sigurado. Papalpalamot tulaang dayjay inton agasawa kayon. Ngam, Nika, ay ayatak ni Aldrin. Saan nga umdas ti kinaawan trabaho na alapad iti panagayat ko kankwana? Ay naarihan talaga amaag ka. Aramatin ng ti panunot mo. Kayat mo nga rod asikanto ti mangisakad iti panagbiagyo inton agasawa kayon? Kayat mo nga rod, alaman? So, please, friend. Sinangamon di ang tao. Uray taadda pa'y matagiti agar-aram kan ka. Aduda ang pagpilyam. Awan serbi ti guwapo no sadot mat. Kandi na ammo ti agsalukag. Para iti nobya wano agbalin nga asawa nanto. Nika? Dingganak ko ma. Pagimbagam ti bagbagak. Panangisakit iti may sa agayam. Sinaamon di dyan lalaki, takukwartaan na kalaang. Arian, agresign akon, taagawid akon iti probinsyami. Ha? Apay, Nika? Basta, agsapulak langan iti trabaho iti lugar mi. Basta agresign akon iti trabaho dito eh. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo ka diti ama ni Aldrin? Wen, siyak balasang ka. Apay, asino da ka day? Siyak ni Arian. Tinobya na, tata. Medyo nabayag ngaminon asan ang nagpakpakita kanyak ni Aldrin. Madanagan ngamin. Diyak ka mo ti ayan na ita. Agyaman nagtanasarakak ti balayo. Ay, sumrek ka pa'y balasang ka. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Agyaman tata. Ala. Agtugaw ka. Agyaman ka ng tata. Diyak impagarop adwagayam ti nobya di anak ko. Katno nagawid tan ijay lugar ti may sapay ang nobya na. Anya? Nobya? Kunayo? Wen? Sino dahi dyan ang nobya na tata? Ako, diyak unay amo ti apelyido na balasang ko. Nalipatak mo tan. Basta Nika tinagan na. Nabayagdan niya din na ijay lugar da dyan Nika. Masikog paikit din ti babae. Anya? Lino ko dak nanan. Trinay turnak ti gayam ko. Jaklay pagarup ama itured na kapagaramidan iti kastay ni Aldrin. Anak. Apayan aramid na ti kastay kanyak nanang. Apay asyak pa'y tilinok ko ta. Sana balitawan mo't ikamkamat mo, anak ko. Nasinaw ka pa'y laang, anak ko. Isong awan ti rumbang apagladlading itam. Ngamay ayatak ni Aldrin nanang. Ay ayatak unay. Amok. Inagaw laang ninika ni Aldrin kanyak. Impamuspusan na ti panangagaw na itinobyok. Maawatak itan ti amin nanang. Isumatla ka na yun nak nga upayan ini. Kanayon na nga ibaga asina akon ni Aldrin. Anak. Gayam. Dakkel ti panagkursunada na itinobyok. Sumatlag gayam. Awan tinaramidak, nudi tinagsang-sangit latan, Mr. Lonely. Insang-sangit ko ti sakit tinagam ko. Naglabas ti adu nga aldaw, nagpakita niya Aldrin kanya. Nagkidaw iti pamakawan, iti naramid na. Husto ti atap ko, impamuspusan ni Nika ti panangagaw na kanya Aldrin kanya.
Ngamita, awanan ti sakit tinagam ko. Napakawan ko idan, iti naramid na kanya. Ita adan sabali anobyo, ket naragsakak ken kuana. Iti mabit, agkalaysa kamin. Dahita ti pakasaritaan ti biyag ko ajag tupulos malipatan. To'y agyamyaman na pagayam yo, Arian. Bueno, Arian, agyaman kami mo iti panagsurat mo iti dayta programa. Ti surat ngentay ikanbiyag ita ket naggapu kani pagayam at June ti probinsya ti Benguet. Kastoy ti surat na. Dear Mr. Lonely, rugyak tag salaysay iti agnobya kami pailang iti imuna a girlfriend ko. Bueno, papagayam, intay nga rodbinggen, ti panakay drama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam at June. John, anak, manuabulan na nga agayan ayat kayo ni Brenda. Jak amo, tatang. Jak malagi pa no. Kaanong inaklonak ni Brenda? Nabayag kay samat lang. Napaya di kay palag simpangay. Awan pa'y planok ang mga sawa, tatang. Ubinyak pa iti tawin ko 27. Ay, lakay kaan. Mangrugay na lumakay ti kasta nga edad ti may sabaraw. Basta awan pa'y planok ang mga sawa, tatang. Kaya't ko pa'y tagpapas nga agbaro. Ay, nakaluto kan bakit? Sa pilaglamin. Bakit? Itimplanak man iti kapay. Shh! Kapso taman tangiwat mo. Nakaturog pa'y ladadyon kan Brenda. Brenda? Apay, insang putmanan ni John, tinobya na. Anya pa'y ngay. Naglokong na itang ubeng. Agpatpating kalangan iti mangkakaiday tinobya na. Kung nagkagkasardan, kaya nakanupat niya agpapas ngagbaraw. No agsikog ni Brenda, sigurado ngagkasaran. Kapilitan ah. Ngala, pumunata nga ruda na mangan, nakaturog na pa'y may. Good morning. Good morning, Matyon. Hello, gaya man. Saan mo't unay? Ala, agmurmuray kan. Ta, mangantan no madamdama. Nakababainan kadananan kan tatang mo. Kanayo nagtitibalayo. Umayak lagpas asikaso ditoy. Okay lang kadakwada, darling. Awanan nyaman na. Nasingpet dananang kan tatang ko. Ala, hinta nga rudan. Umartan dito silid. Nakababainan ka dagiti dadakal mo. Oh, John kayam. Kasi kamat, sobre ka. Naimbag ta na danunan ka, kayam. Kung naklano, rimwar kan. Awan trabaho ita. Ala, umay ka. Kanya, nakaumay ka mat. Wen ta, bareng adamom a pag-ekstraan. Awan lat kontrata mabalay ita. Itugot nagmamat. Awan pa'y ka na gitoy. Into next week bareng matuloy ti papaaramid ni Tata Cardo abalay na. Ibagagtukan kagayam. Wen man gayam, tanay. Awan makukwarta. Mabainak mo ito namang ibagay ti kwarta iti kabsat ko di abroad. Kabaabayin mo. Kanayo naklang agdawat kun kwa na. Amang ano, kunain na nga isulat namnama ikaw. Bayam John gayam ta ibagagtukan ka no matuloy. Sige, agyaman na ka. Ay, nagrigat lakit ngaminin ay ati awan nalpas na. Kakaasid na tao ngagsapsapol iti trabaho. Manong, mapanakon. Sige, ipag. Aywan. Gayam ko ipag ni John. John, ni Marcel. Kapsat ni bagat ko. Oh my gosh. Nagpintasan. Hello, ading. Hi. Sige ha. Agdardarasak ngamin. Bye. Gayam. Grabe Naglapsat mo ito tayo nga ipag mo. Pulida tinapintas kin nalapsat gayam. Gayam. Balasan ka di pa'y. Anya trabaho na nga Agad-adal ka di?
Nagpudawan. Balasang pay. Agtrab-trabaho niya bagyo. Waitress iti may sa pag-inuman. Gayam, mabalina nga tagan ko na? Mabalin nga. Agaram kan ko na. Ha? Grabe ngamin gayam. Na-love at first sight tak ngamin kan ko na. Anya? Bagay, napanan ni John. Nagpabagyo, Mike. Manag? Pabagyo la pabagyo. Anyat mapanararamidan iti bagyo aya. Jak amu Imbes nga dako makatulong kay J. Garden. Ay, awan manan na dya tao. Jak amu iti day di a tao. Ang mga numapan agsapsapol iti trabaho na. Tana sa una idi kanyak nga agsapol kano iti pagtrabahuan na. Uray anya ditan. Marcel, agyaman na kiti kanayin na panangas asikasom kanya ka. Tunggal umayak dito eh. Okay laan, Manong John. Ay ayatin ka, Marcel. Ha? Nabibiit pala nagamamuta? Arman na kon? Uwen, ta iti damo pala apang nakakitag kan ka. Naidumduman ti narik na. Agayatak unay kan ka. I love you. Manong John. Saan ka nga apuraan? Ikan kay ti bundaway mo magpanonot. Kan mga miris iti na ibaga. Ngam, dahito iti may panamnamak kan ka. Ti ayat ko, kat maiharig iti karayan. Apay ko na. Apay, Manong John. Ti ayat ko, kat mayarig iti danom iti karayan. Dati danom iti karayan, kat awan patingga ti agos na. Kahit pasawan, awan mo't nga rod ti patingga ti panagayat ko kan ka, Marcel. Nagkumik ka magayam, Manong John. Naglaing ka ngagdaniw. Sala basta daniw da ito eh, Marcel. Talagaan nagkapo dito'y kaunggan to'y puso. I love you. Pakiuray mo labasitan, Brenda, Dandani siguron sumangpot day jay balasang kaw. Anyat ginagara na iji bagyo, nana. Ay jak man ammo. Kuna namot amapan agsapol iti trabaho na. Jak ammo ano agpaiso. Taaging ga ita, di pa'y mutla nakasapol iti pagtrabahuan na. Manu a Domingon nga agpabpabagyo. Ngam di mutla makasarakan iti trabaho na. Nay, adda mo gaya mon balasang ko. Ay, John, adda ni Brenda anak ko. Sige, umay ka, taagsarita kayo. Tay nakpay man mangisaang. Nasayata na oray ka matlaang, John. Nagkapuam? Apay, saan niya imbaga ni nanang tinapanak, Brenda? Imbaga namat kitdi. Napan ka na iji bagyo. Imbaga namat gayam. Damagin pa'y laing. Ha? Apay nga rut akasta ka. Nakatamtam na ka makisarsarita kanya. Nabanugak, Brenda. John. Apay nga may ka? Anyat gagaram? Awan. Umay ka sarungkaran. Tadi ka matam umayan iji balay. Kanjak maten maoray nga awisan nak diti balayo. Iso asya kun amis matimay. Saan mo akan nayunin to may diti balay, Brenda? Numabalin. Jakon kayat amay ilawan ta. Tama nga nagsikog ka. Kutni. Awan pa'y urnong ka. Saan ka sigod akasta, John? Di mat kayat man timadaan iti baby. Apay akasta itan di bagbagam. Apay di ka makawaawat, Brenda. Narigat ti panagbiag itan. Masapol nagtanang ta. Tama nga nagsikog ka. Kat awan ti pangalaki ti pagkasarta. Amumot niya awan pa'y trabaho. No kasta inaklon mo ti gayem ko ipag? Wen maanong? Okay ka di laan? Okay na okay. Natamaan ngamin unay kan ka, Marcel. Nainlove di gayem ko ken ka. Amom, sikat isang kadakamat na. Tunggal agsango kami. John, masaduta kon nga agtrabaho. Yawit na kon. Ha? Ni, kayat kon ano kasta? Talaga di kan palubusan niyag trabaho dito eh. Tama nga no armunda kati sa bali.
Sige, isangpot ka na di balay ni. Taagurnungak iti pagkasartan to. Kasanon nga ni Brenda ba kay? Ay, awanan alakay. Awan ti maaramidan na. Insang peten ni John ti Bisaya anubya na. Kaasimat nga rod ni Brenda no kasta. Naglukon a John. Babairo mat basit Medyo imala. Ay, ngamasya na kini Brenda lakay. Imbag ata dinagsikaw. Napimpintas mo't ngamin nga dayo ni Masail. Na ulaw ni John. Nakakita la iti kasla artista balasang sininaan ng tinobya na. Adda ni Brenda iti salas. Kasaritam. Apay, di kay pa'y nagsarita Nalpas lang nga roden ti saritaan mi. Nagsina kami. Ibagayaw, ta Jack Masango. Kasaritam Pagawidin niyo, nanang, Jack kasapulan ng dayta babae. Nagsina kami lang nga roden, yung kaslay kamat na pala, tibagi na kanya. Masail, dandani ka nagpasngay. Iso masapol nga, agagawa matan. Anya ti kayat mo asawan? Agabroda ka. Agpatulong nga kiti kabsat ko abroad. Ha? Panawan na kami iti sikog ko? Kapilitan tapno makaurno nga. Masapol ang makapagkalay satan. At danton anak ta, di ta pala nagkasar. Isong agtrabaho kat ibatikan kadananang kintatang ko. Agurno nga para iti masakbayan tayo tagbalin niya anak ta. May nakapanunot ni John. Masapul lang agsalukag, rumwarton ti umuna abungadakan Masail. Ngam amom, nagsinarunula ang nagabrod da John kan Brenda. Anya? Nagabrod mat ayan ni Brenda? Lakay, apay di mo amaw. Katno kapkapan na launay, imun unalat basit ni John ngam iso. Ay, kita man lang agpaesoan niya. Diyan mo kidikat ni Brenda ti maasawa ni John. Hanggang saan animat gaya Masail. Naanang, ibati kada kayo ni baby. Ada papanak? Papanam aya. Ijay bagyo, nanang? Adda mapan mo gatangan. Wen kuma? Sige, mabiit ka lang nga rodwan. Di ka agbaybayag, tamangan no sa pulan na kati apok. Nay. Anan mo mong taubing bakay? Sa pulan na nga rutiin, ana. Aya, kunak no pagpupunuta maun. Naaunay kan aya lakay. Napaya, nagbayag mo't ngaminan di inana, rabiain. Ano nagsapa rin mo Ud nga rood, ay una yun dahi di ababae. Imbagak mo't asaan nga agbaybayag. Ngam ay na, awan pa'y lang aging gaita. Rabiin. Mala, igamaman pa'y tani itimpla ak itigatas na. Mutay. Amangan numabisinon. So na po gusto. Tatang, napanan ni nanang? Napanin di laod. Napan na ka nung nagluwalaw. Papaya. Ay, ibatik ko man ni baby. Inak gumatang itigatas na. Naibusan. Itugot mo Saanan, tatang? Tamangan no makalangab iti asok. Mabiitak ko malaang. Ala, no mabiit ka, sigay, bantayak biit ni Bebe. Basta agawid ka adaguswan, tanay, ang mga nagsangay. Wen, tatang? Pagpagaam di asawam diyon, kanayo na rumwar. Sa penukas dengan dapapanan na, iba tinati anak yaw. Kastaya, tatang. Sige, bayan niyaw ta kasaritak to ti asawak. May panggap iti na ibagayaw. Masayan, agawit at may kay kalaysa. Kalpasan na, agsubli agto manin dito abroad, ta agrinyo ag iti kontrata. Ha? Kaano, John? Into no may abulan. Agbakasyon na kiti makabulan,
sa akto man rin nagsublay. O sige nga, Rod. Makaammo ka? Apay bakit awan ti madmadlaw mo ka ni Marcel? Kaslang lumkulok mag. Uwang garod lakay. Sa bali ti atap ko. Kasla masikog. Aywan. Tumakdakkel ti tiyan na. Ay, anyat kayat asawan na ito ngay. Ay nalakay. Sapay kumaat ang nagbidutak iti atap. Lipliputan nan samot ti anak ta. Nagpasikog iti sa bali ni Marcel. Anya ti kayat asawan dito eh. Ape ang naglobo mo't kumtityan mo. Kwa? Agsaw ka. Kaya't mo asawan. Kabayatan ti kawan ko. Liniputan nak. Sorry. Pakawanan na, John. Anya? Pakawanan na kuma. Nailaw anak. Bayat ti kaawan mo. Nagsarsarak kami iti ex-boyfriend ko iti Baguio. Anya? Nagbunga matan ti pan nakailawan mi. Awanan ka iti bayin! Garang gandyang kagayan. Balang kantis! Jaklayang pagarap. Jaklayang pagarap! Gapo iti sakit tinagam ko, pinapanaw ko ni Marcel iti balay, Mr. Lonely. Ngam inalak ti anak ko kenkwana. Nudaduma, mapampanunot ko, bal siguro da ito'y anapasama kanya, gapo iti pananglipot, ken pananggulid ko iti imuna anobyak. Agbababawiak, kayat ko asublian ni Brenda nga imuna anobyak, ngem naladawen ti amin, tanaki asawan iti foreigner, iti pagilyan anapanan na. Agpatinggalangan dito iti surat ko, Mr. Lonely. Iti yagyamyaman, June.